xikolo. So mi nge pfuni exikolweni for iphi? Hayi, a ni nge. Na lava va nga na nyiko yo actor ma va encourage ku va exikolweni kumbe a va yisi talent ya vona mahlweni? Va Matsonga. Yeah. Swa tika ku i tikuma i ri ka TV i ri Mutsonga. Ne. So xa best i ku i va na ntirho lowu nga ta kota ku ku holela mali yo tala swinene. Ivi hala ka career ya ku actor ku va part time. Okay. I ya ku acting kha suka ntirhweni i nga ku ni la ta tirha ku actor. Okay. I ta va frustrated loko i nga yi kumi role aka TV i ri na degree kumbe ka radio. Yeah. Ku fana na next time ta mi ri out. Makam mi bullying. no ani meni mprofet. Okay. Va mai va phela ina yo chance. Masizisi. Makam I khense ngopfu ku va mi evangelini la ka the channel that matters ta hlangana futhi loko ta va mchachini ka MLFM. When I 18. Yeah, I'm 18. Okay. No wait kuna screenshot. Wow, okay. Vakhandle Group lowu I ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group we are family. Swaku loko se ni famba murapela yini mi rivele leswi mi nga ni endla swo a ni se a na yimela ku hila ngoba mudlona ku fambile na hi n'wi endla nchumu mara ti-voice note letiya i ti-voice note or ti-voice record letiya ti nga phohla ti mi vaviseni mara leswiya a swi ni vavisangi lexi vavaku I mani na lon'we i Timothy Mnyama loko mo twa ku Timothy Dimhlebeni mi nga vilela ma swi tiva ku ta mi zota ma swi twisisane and then plus Aye, mina nina n'wina I Jaimito I mfana wa le Msambikani I maivava jarukula I mbata tani una xitivi yemani mi amukela ka the channel that matters the channel that matters the most ambokwata yey walava awulavi wena I ta ku ba wena yimani mi amukela ka the only channel that matters to watch la ile makomo ku joina Vakhandle Group hi fanele ranga hakela the bills ku joina Vakhandle Group endlela yin'wana ya simple ngopfu ni kumeka 0765661277 even to know more about even if you just call to ask or inquire with us we're able to assist in that regard la ni nga komi mi swi vona switulu leswi ri sone I mhaka ku ni le endhawini Xisakeni Lodge ni ta mi komba pictures ta koho as time goes by na ha xuta la swi va kahle ma vona ni nga endli leswaku ni tshama ni karhi ni pawulukini so ku na tiphulo hala 3 ya tiphulo vana va na phulo ya vona la marimi lama nghenaka vanhu lavakulu na ti-size ta maentelo loko la ku tlanga level ya karhi wu tlangela kona loko mi la ku ta mi ta endla mghwadla you can come no loko la u ta na nsati wa mi ta wisanyana you can come you know and then and wata mbedo leyi nga koho lanene that's why mungu ni va lazy minkarhi yin'wana ku pfuka mhaka ku the comfort is so good so leswaku na loko no kuma xichirani la ni nga xi nyika n'wana ni xo ku n'wana ku xi ta tlhariha like ni xo o vona leswaku u kuma n'wana ku u n'wi kumeka ka ndhawu ya kahle ayi leswi swa ku na ni loko I karhi ri busy ka mbedo ku cha ku hala u nga tshika wa xitinini vanhu va Xikwembu hawa tana ni Xisakeni hawa
Solly Makam confirms Kurungodwana Shadmabasa Wangzonda. But now, so will use Ngodwana as the face of all of these people at that time. Because Ngodwana there is a producer, is a leader. So if she is in his presence, it actually means he was the one running it. So the word actually is very wrong in that sentence. But all I'm saying is, logo says ko ona papa na n'wana hi ta blame mani hi ta blame papa loko ona ntsongwana na buta blame buti ku luya wa ha ri ntsongo. So Solly Makam iri i mani nala wa wena a vutisa Kundula. By the way, let me just give credits to Kundula. He doesn't do a lot of interviews, man, and I wish he can do a lot because he has his own different kind of way of asking questions, which and I don't ask questions in the way he does, but I love his style, to be honest. He is kind and very respectful, but still asks the question. So that's how good Kundula is. He's very calm. So I'm a fighter. When I want answers, my dog. I don't have time to play. When I want answers, I want answers. So but Kundula is so calm and still put the question across. I think he's better than most of us in terms of IQ when he does his interviews. So loko ni 4 months angishavela laptop ku angafa mina mobisele loko ku shooteni ka Solly Makam. But I wish he can do a lot of interviews other than leswi swa ku tirhela ka dadada va ri dabadaba kumbe dadada le ka GCR. So but even if he's there, but they must give him a show that he can run and call these people, and then they also upload in GCR YouTube channel. That would be dope, eh? What do you think? That would be good, you know. Yeah, I think that would be good. Yeah, that will be good. So Solly Makam i byela Kundula i vutisa Kundula ku nala wa wena i mani ivi Kundula aku i Timothy. A swi vula hi ndlela leyi Solly Makam n'wi vitanisaka swo Timothy ngu Timothy hi Timothy. So aku i Timothy mava i nala wa aku loko nala wa wena loko sweswi Timothy ro ku hleva u nga kwata na. From that context you can tell ku Timothy Ngodwana i nala wa Solly Makam a va n'wi lavi, so a swi n'wi vavangi ku va n'wi hlevini. And xavambirhi futhi ku ka xiyimo lexi va nga le ka xona va le henhla ka yena Solly Makam, so a swi nga bohi ku va kombela rivalelo. A vo to act as if va tisola, but they did apologize vanhu lavaya. Number one, rito ku hleva ri vula ku mi vulavula hi munhu hakanyingi hi swo biha, kahle hi swo biha. So un'wana na un'wana ta swi endlela swi sasekisa, mara i ku vulavula hi munhu hi swo biha a nga ri kona, right? That's how it is. Once swilo leswiya swi humela handle swi tiva hi mani na mani, swi va swi confirma swona ku a mo hleva, because loko a va nga swi nga humelangi handle swi tiva hi mani na mani a ku nga ta va ku ve na ku hleva. Loko vanhu lava apologizing, the least they should have done was to do a public apology, because now they are only apologizing because these things were in the public, not good because they were wrong. Because loko u hlevini, loko swi nga zangi swi fika ka muhleviwa, wena u nge kombeli rivalela, because why? A wu endlangi xa wrong. Va tele vanhu lava diriwaka vasati va nga swi tivi, mara a nge kombeli rivala ku hi mfoni kombela rivalela ku va ni tlele na nsati wa wena, u nge swi endli sweswo, never. Mara once swi humela handle, it's either u ti sunga ku u ya n'wi byela ku hi sorry leswi nga humelela ku va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6 na u vona video leyi wa swi ku tshama tlela nsati wa mani wa munghana wa wena, wa ta hi xigangu kumbe nsati, mara wa yi khoma yaleyo. So swi a va nga kombeli rivalela hi mhaka ya ku a va titwa nandzi, a va kombela rivalela ka ku va swilo leswiya swi ve public. Because if a va kombela rivalela ka ku titwa nandzi, a fanele va apologize to the fan base ya Chavi,
fan base ya yelwe Solimakam I mani un'wana nga hlaviwa I Jantina fan base ya those people. That would have been a proper apology, because when you speak bad about someone, you are not only hating that ubavisa munhu luya u nga hleva yena, ubavise na lava n'wi rhandzaka kusuhi na yena ka ndyangu wa yena. So leswi nga apologize ka yena directly it means nga va twisini lava tivaka na swi nga swi va khumbini kusuhana, right? Mara lava va ngo lo sweetwa through my channel, TikTok, they still look at Ngudwana go, hey, munhu wo biha mbilu, hleve nqambi ya hina, wo hleve actor ya hina. But when you come out and apologize, man, look at what Casper did with that baby mama issue. Come and say that is true. Like, that's being genius. He even is apologetic. You can't hate on the guy anymore. Why do you still hate him? After that proper apology, you can't. So Limakam in this case, it's only now that he's speaking about it, go, vanguzonda. Avangurhandzi ku na risimu rin'wana ra yena ra ku u nga teki decision he baba loko u twa u borekini na loko na marito man'wana ya ku u nga tshembisi munhu swa kahle loko u tsakini. So he confirms ye ku ri a na ha yimela ku hila, a ni nga ta teka decision ya ku resign before a nga teka decision ya ku resign na ha kwatile, a na ha yimela ku ehlisa moya. Mara ku na risimu rin'wanyana futhi ra yena Jiwani ni ri rhandzako mara a before vavasati a ku a va vuli ku a va ha ku lavi vo ku nyangatsa u lan'wa. I told him even in an interview face to face, no ka MLFM va ku lava. You won't come back. Okay, thank na lembe even though he came back. So he was frustrated then. He can say whatever he wants to say to you and stuff like that. Mina I have the menemene letukulu ka MLFM, especially amile ka mina when that I have a lot like let's sumela ku la ntwe ngwa so ko no cha ku mfika swi tlangisa ngata famba ni ya jele. But even information you tell, but no one as fit to go public, because you know, like some private conversations are meant to be private. But also I don't break news, man. I only comment on things that are there. That's why if you were to say something, I say just go publish it or comment on it. I don't publish people's news. That's why you'll never see me like I don't break news. Like I just speak about things that are in public. So yeah, it's crazy, man. And he's very smart. He's doing this because he's releasing an album very soon. He did 2 or 1 November something. Do I have my calendar ready here? Nah. Oh, there we go. Let's see. Yeah, I think it did 1 November Friday. Yeah. Between 1 and 2. So yeah, that's what I had to share with you. And munhu loko za stock wona la wena yange ku rhandzi na yena shoka nga va rhandzi vanhu valava, because I think vangu intwa nga ku vangu tseketsela ku vangu volongu nyangatsa like va ku pfuka ka ximo lexi ku uzolangwa u resign. And that's what happened with him. Because Angolo tsaka MLFM ateraka ka parapara kuma ateraka metro kuma like there was no opportunity that MLFM was like akungari na opportunity le I take wa nkarhi wa MLFM. I don't think so. Yeah, so but anyways, that's my opinion. Nukoyin Solimakamu nite ka wena apitori vaga MLFM va gungula MLFM vaniso mari confirms the ku loko se no hilini ni famba ivi vaku se ifambisa yini miza lwe va rivele ku va ni endleni ndzhaku minungu hi to ti voice note letiya maye baba hi mina.